جوان کرن بادامال جوان شراب کوڑی گئی بے حیا کوڑی بنے بد کردار کوڑی گئی بد کردار کوڑی بنے بے پرد دس نتیج کیا دراو دپان قوم گو تباہ مگر یہ ونان قرآن دپان علیکم انفسکم مو سوچ بھی سوچ گوڑ سوچ پانن کم سوچ یمس پان آس دندس دود پتہ آس بیس دندس دود سہ سنیا پانس کن بیس سن نا کور پانس دوا پھل نا تمس پانس دوا پھلان کانفرنس مز ینک مقصد اس ما خامی سہ کرو دور یہ مقصد اگر نا یم پتہ ہدایت ملو سون کانفرنس مز یون بیکار یہ پوز انسا پروردگار عالمین فرماون یا ایوہ الذین آمنو حتی با ایمانو حتی کلمہ پڑھن والو حتی میں پیٹ ایمان انن والو انسا مولا میں کیا خطابہ دپنچی فکر کر پانی پانچ سن پنس پانس وچ اگر بہ دپان چھس لوگ چھ سود کھیون بہ چھس کھیون پان اگر بہ چھس دپان لوگ چھ رشوتس مز بہ چھس پان رٹان رشوت بہ چھس پان یہ پوز فکر کم سوز کریں زبان کھولو دوس دیتو ہمان جواب ون تقرری میں فکر کمیش کریں اتا چا کرت مالش فکر میانی جوانو چا کرت گاڑینس فکر میانی جوانو اتا چا کرت پراپرٹیز فکر میانی جوانو مگر وائی خدایا کیا گوید معاشرس میانی خدایا ایسا کر گاڑینس فکر لیکن پانون پان گو مشتی زود ما فاروق اعظمس رضی اللہ تعالی عنہ یہ کزم خلیفوس پائی بول نبی فرماون صلی اللہ علیہ وسلم دبن لو قال نبیا لکان عمر اگر میں پد کا نبی آشا ساشا فاروق اعظم سبحان اللہ کس آشا داود میں یازو فاروق اعظم چی دل دوسو دیتمد نبیس چی جان دوسو دیتمد نبیس مگر فاروق اعظم کرن تم پت فکر پنی پانچ کمیچ ایتی چھو صحابی آخ امیش چھ ونن حضرت حضائفہ یہ ون با فاروق اعظمن کر فکر پنی پانچ حضائفہ چھو سو صحابی یو اس نبی علیہ السلام سن رازدار سبحان اللہ یوست رازوز باون سوز بوزن حضائفہ نبی ایک رازوز کان سوانن سوز آسن حضائفہ حتی رازدارو خود میں یوزو یا چی رازدار بنومد بائی بڑی شان بڑی نبیان سبحان اللہ بنون یہ رازدار بنون امس اوسن پت اخ راز ونمت ہو حذیفہ مدینس من چھ فلائن 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 شخص منافق کیا چھو رازدارس مبارک راز باونس مبارک راز دسر پت سر پر تاونس بنین مبارک سبحان اللہ یوسنا رازدار اللہ حذیفہ چچائی پتا مدینہ صدر ہوئی منافق ہوئی منافق ہوئی منافق یہ کمیس من راز پتا تو نازا سمجھی حذیفہ چھو رازدار اللہ حذیفہ وند میں وحضوی چھو رازدار کشنو من پائی مگر سائرنی چھ یہ پتا کہ امیشن نبیان تھو مدی راز وینت سبحان اللہ یہ چھو آئی کے دو بیتون دکن اوڑاو سمیر المومنین فاروق اعظم یل قیامت گیسی برباو رب العالمین دبی پنجس محبوبس آمیانی ندبائنیو ولا 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 چاچی آماز مہمان قیامت کی دو پچھ سی میازبان سبحان اللہ
ون ون میانہ نند بانی مے کیا اونت ون ون مے کیا اونت دپن تاجدار دی آلو آئینہ عمر ابن الخطاب کتو گو فاروق اعظم کتو گو فاروق اعظم دپن لبیک یا رسول اللہ ولو 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 میانی یارو ولا امس کر نڑ تھف تاجدار ام پت دپس خدایا ژھک مے دپن مے کیا اونت ول مولا مے اونی فاروق اعظم سبحان اللہ کس اون فاروق اعظم مے چھک دپن مے کیا اونت مے اونی فاروق اعظم مولا ام خود کیا چی مے نش ساری آئی اسلامس مز پانے مگر یہ پیوئی مے انن منگی منگی سبحان اللہ ہونا اندی خاطرہ پیوئی میں کھانے کام کس دامنس تھف کرن ایتی مونگ میں یومار یہوئی فاروق اعظم چھ یوان راستائی امس رازدارس نش حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دپن چھس حذیفہ ژے چھُکھ نا نبی صٲبُن رازدار اہن سا کیا دلیل دپن ژے چھُے نا تم منافقن ہُنٛد لسٹ کوٚرمُت حوالہ حذیفہ ژٕ چھُکھ نا نبی سُنٛد رازدار ژےٚ چھُے نا منافقن ہُنٛد لسٹ کوٚرمُت نبیَن حوالہ دوٚپُن مےٚ کیٛاہ کرُن دوٚپُن وَنَے نا کِہیٖنۍ کُس کُس چھُ سُماوان ہتا نا نا مےٚ نا چھُنہٕ تہِ بوزُن کُس کُس چھُ تِماوان تیٚلہِ کیٛاہ دوٚپُن صرف ون تم یُتُے اتھ لسٹس منٛز ما میون ناو سبحان اللہ یُتُے بس بہٕ نا ونے بدل کُس کُس چھُ اتھ منٛز یہِ تہِ نا ونے صرف ونے یُتُے اتھ لسٹس منٛز ما منافقن منٛز میون ناو فاروق اعظمس فکر ہتا عمر ژےٚ چھُے نبیَن ووٚنمُت جنتی ہتا عمر ژےٚ چھُے نبیَن ووٚنمُت جنتی ہتا عمر ژےٚ یوٗ عمل کرن وول گوٚژھ ہتا عمر ژےٚ درٛایوکھ بدل ارادٕ مگر تتہِ بنووُکھ نبی سُنٛد دیوان ژےٚ کتھو فکر دوٚپُن مےٚ دوٚپ خبر گژھِ ما نبی سٕنٛزِ زبٲنۍ ما درٛاو دوٚپنس اتہِ ما میون ناو أمۍ ووٚن نا باقین ہُنٛد ناو کِنہٕ پنُن ناو أمۍ کمِچ کر فکر اللہ أمۍ کر فکر پننہِ پانٕچ یہِ چھُ ونان قرآن ایمان والہِ ہتا خدا تہٕ خداے سُنٛد رسول مانن والہِ علیکم انفسکم ژٕ گۄڈٕ صاف پننِس پانس مےٚ منٛز ما یِم مےٚ منٛز ما یِم غلطی ذُنون مصری رحمت اللہ علیہ تھدِ پایُک بزرگ تھدِ پایُک ولی خداے یہ چھُ سُہ ذُنون مصری ییٚلہِ یہِ دُنیا منٛز درٛاو وقتِ ٲخر ییٚلہِ اوس دُنیا منٛز کوٚرُن پردٕ امہِ وقتہٕ کٮ۪ن 70 ؤرین آو نبی خوابس منٛز سبحان اللہ ییٚلہِ ذُنون درٛاو أمۍ سۭتۍ چھُ تران فکرِ بٕتھِ کتھِ وزن یہِ کُس چھُ ونان ذُنون مصری ییٚلہِ دُنیا منٛز درٛاو 70 ؤرین آو نبی خوابس منٛز 70 ؤرۍ کوٚر اکُے سوال 70 ؤری دیُت نبیَن اکُے جواب 70 ؤرۍ کوٚر اکُے سوال 70 ؤرۍ دیُت اکُے جواب سوال کیا کرو دوٚپُکھ حضرت تُہۍ کوٚت درٛایوٕ یِمو وٕچھ پکان 70 ؤرۍ ونان خوابس منٛز حضرت تُہۍ کوٚت درٛایوٕ 70 ؤری نبی ونان اکُے جواب دپان چھُکھ وٕچھان چھِو نو میون ذُنون درٛاو دُنیا منٛز تمہِ سۭتۍ درٛاوُس جنازس سبحان اللہ کیا درٛاوُس توے چھس دپان أمِس ووت نبی شاندس پٮ۪ٹھ أسۍ چھس توے ونان میلاد مناون وٲلۍ بہٕ چھُس اصوٗل مےٚ چھُ مادت مےٚ ما ؤلۍ تو کفن تامات مگر سۭتۍ کیٛاہ ووٚننس مےٚ چھم اُمید نبی واتہِ مےٚ ما
کرتو دفن تامت میں چھم امید نبی واتے میں ما کرتو ستاوی ولی کرنا کوئی سوال ستاوی ولی دیوان نبی کوئی جواب کوئی جواب کیا دیو دپن اولاد گزریو امسی دراو جنازس یمس نبی جنازس سکوتا شان سبحان اللہ امسی زنون مصری اسائی پانین مریدین پانین معتقدین پانین مانرول ایتی کورو قرض کن سالیون ایتی ونر زنون مصری اس دبر زنون مصری حتی مارا گئی حتی اسا گئی کھار اسنا روید کن لائق باغا تاز ہوک آب کول حس گئی ہوچ ناز وینا چھن باران تہ پیون وین کرتو مہربانی خدا سن بارگاہی مز کرتو دعا کیا کریو خدا سن بارگاہی مز کرتو دعا وشو زنون مصری کو جواب دیا دبن میانو مانن والو میانو مریدو یا چھ میتی پائی خدای چھ ناراض یا چھ میتی پائی پروردگار چھ ناراض کیز میں تور فکر رود چھن پیون اس پتہ یہ ما چھ سانن گناہن سبب مگر نہ بنا چھس تہند ونن اتھو چھو اکوئی علاج رود نپنس دپن کیا دوبنک بئی نیر یہ گام ترائیت میانو مریدو بیا نیر یہ گام ترائیت حضرت سے کیز نیرک حضرت سے کیز نیرک حضرت سے کیز نیرک دپن میو گناہگارین کا اللہ اما دب یت گام اسو گناہگارین کا ام کمس کن کر دپن میو گناہگارین کا میو گناہ نابکارین کا میں چھ پتہ توی چھو رود اومت رکاون میانی سویتین ولیو کیشن پرواہی بئی نیر کام ترائیت خدای ترائی و رحمت باران ام ناون باقی چھو گناہگار یہ چھو گوانن سو یہ چھو سوانن با معاشر بگڑیو کائنات اس ملک بگڑی شراب نوشی گیام بے پردگی گیام یہ چھو گوانن سو مگر پانس کن چنس مگر قرآن چی دپن علیکم انفسکم اگر چه سام ہونی چوی یہ سام ہے گوڑ پنس پانس پانو بما چوس پان گناہگار پانو بما چوس پان نابکار پانو بما چوس پان ظلم کرن کنس پانو بما چوس پان پیر سور کرن کنس پانو میو گناہگارا چھاکا یہ گوش انسان سام یون گوڑ پنس یل ون اصلاح کرک ون واللہ چوی ازیچ کانفرنس چھ شان مصطفیٰ کانفرنس کتیا کانفرنس گسن ون وات کل کیا بے شمار تا گام گام شار 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 کانفرنس گسن مقصد آسن یتوی قومس کرو اصلاح آز گئی 50 وری 70 وری 60 وری کانفرنس کرن پروگرام کرن وات کل کی روزن والے یہ نا کل گسی میادی جمعی باسی بوزناون فرمانی خدا سبحان اللہ آزائی عمر گئی جلس کرن گیا عمر گئی جلس کرن کیا سا قومس کرو اصلاح یست پھر کچھی سچی دپن اس کرو جلس کیازِ قوم بگڑیو کتیا پھر گھن ساری گھن کھڑا حتی کرن کیا قومس کرن اصلاح جوانن کرن اصلاح سائن کوریان ایسن پہ ناچ گانن تمن کرو اصلاح تم درائی سڑکن پہ یا چوائی خدائی سائن بد قسمتی تم درائی سڑکن پہ ڈسکو کرنے مگر اچھ دپن اس کرو اصلاح آز گئی 50 وری 60 وری 7 وری جلس کرن پروگرام کرن لکن کرو اصلاح تو چا باسن ام کانفرنس سیت آئی کا فرق
آیا کا فرق تمن دون اگر کان جوان اگر کنس بزرگس آز برور 70 وری گاس تلوس پھرنس آسان لڑت گاس تل پتہ مسجد ہند گاس تل آسان سوز گھر تانن واپس مسجد مز تراون واپس تمس دلس مز آسان خوف کوتو گئی تم نور برد بزرگ وائی کوتو گئی تم نیک بزرگ وائی کوتو گئی تم دعا کرن وائی بزرگ میانی خدایا تم آورد سن گری کبر مگر اس بنے زندنی کبر شپوز زندنی بنے کبر آز گئی 70 وری کرن یم پروگرام دو کھوت دو حالت بگڑن دو کھوت دو معاشرن بگڑن ون واللہ چی کان اصلاح گوا قومس گوا یس نوجوان آز برون 10 وری 20 وری بے نماز سہ ونت بے نمازی یل نمس اصلاحی گو کانفرنسن فائدہ کیا یہ پوز فائدہ کیا یا بدکاری کرن آز برون 10 وری تو یہ عزت کرن تی یا لکن ڈاک تاون یہ 10 وری برون تو کرن تی یہ عزت کرن یہ زار گندن آز برون 10 وری آز 10 وری تو بیزار گندن امس گو نا اصلاح ون یمن مقصد کیا یمن کانفرنسن مے گئی عقل حیران بہ دپن اسی کر اصلاح کانفرنس آز وت گل کیو بلو کانفرنس آز یمو لول والو خدایا یہد لول پوشناو یموئی کانفرنس کری میانی خدایا تیل کیا امیک مقصد کت گس اصلاح دپن چی ژے کرت ہمیش بیس اصلاح کرنچ کوشش ژے دوپت ہمیش جوان سدارن مگر یہ سوچت نہ ژے زہی بہ سدار پنن پان سوچا زا ہتا آسان پان کرن ژور تراون باقین پہ ڈاک آسان پان بے نماز دپان باقی چھ بے نماز نا جوانو یہ نا دی توتائی فائدہ یوتائی نگر پنس پانس اصلاح کرے علیکم انفسکم ہتا ژٕ کر فکر پنہ پانش ثوچ مے مز مکہ آب سو آب کیا کرو ونیو بڑی کروا کوشش نماز اس پڑھن کہ اگر اس نماز لگو نہ پڑھن سنجزو وت کلش کانفرنس گئی قبول اگر اس نماز لش پڑھن ورنہ اگر ہم تتھی روید فائدہ آوکا معافی دیزو تو چھو لول ات لولس دیو انشاءاللہ موضوع پروردگار مگر یل کنسی جوانس اصلاح گو یل نماز اصلاح گو حتی جوان آخاو صحابی رسول آو در خدمت جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرن مند میو زو میانی محبوب یہ چوا بور ما گئی ہوا دپن مند میا زو میانی محبوب کیا دپن مہز گر سوار گوڑ چا یا اونٹ شا دپن بہس چھس کالچن شونگن اسا چھ جنگل انن سامان ام پت چھ بہ امس کھین چن دیون پان تو مگر پت یل شونگن امس آس جانورس آب اخ یہ حض ماز راز دیون ٹانگ کیا دیوان حضرت یاز منظراز دیوان ٹانگ بھتیا چوز آسن تھوکمت یہ تیا چو آسن زیون سار سار تھوکمت مگر یہ چو دیوان ٹانگ ٹانگ چا فکر ترن تو کیا وانا رہا ٹانگ میں حض گسن ندری مز کھلل وشو کیت مسئلہ ایسی ون حضرتن یمن اس پتہ بے زبانن زبان چو سمجھان محمد رسول اللہ بسیز نا پتہ اتاز یاز دیوان منظراز ٹانگ از میانی نبیو میں کیا گسن اندری مز میں وین تو تیمس تاجدارن دو چون بوز میں وین انون سواری بلایت اللہ دپن سواری آئی ادب وچھو ام جکائی برونٹ میں زنگ ز
ام جُکائی برونٹ امس زنگ یل جُکاین ادب سان بیوٹ تاجدارن فرمونس ہتہ جانور یم سن سوٲرۍ بس بس یم سن سوٲرۍ مے ونکھ نا یم کٔرٕے مٲلکن چٲنۍ شکایت کیا دوٚپُن ژٕ تے چھُکھ آسان تھوٚکمُت مٲلک تہِ چھُ آسان ادٕ مے کیا کرُن دکاندارو خیالات تھٲزِ باغ والیو خیالات تھٲزِ تجارت والیو خیالات تھٲزِ لولہٕ والیو ووٚن مے عزو خیالات تھٲزِ دپن حضرات دپن چھُس اتا یہِ مےٚ کٔرٕے چٲنۍ شکایت ژٕ چھُکھ منٛزٕ راز دِوان اورٕ چھُس در جواب اونٹ أمِس چھُ چشمو وسان اوش دپن حضرت یہ کرا شکایت میٛٲنۍ مٲلکن اہن سا امی کٔرٕم شکایت دپن بہٕ کتہِ حظ ونایہِ پننِس مٲلکہٕ سُنٛد آب بہٕ نہ حظ اوسُس تیوٗت کم عقل کم دٮ۪ماغ کینٛہہ بہٕ ونایہِ پننِس مٲلکہٕ سُنٛد آب مگر ووٚد مےٚ اوسُو میانہِ تاجدارو ییٚلہِ وۄنۍ عدالتس منٛز کیس چھُ درج گوٚمتُے صفٲیی چھِ مےٚ دِنۍ ضروٗر چھنا ہتا ووٚد مےٚ اوسُو ییٚلہِ وۄنۍ عدالتس منٛز کیس درج گوٚمتُے چھُ صفٲیی چھم دِنۍ دوٚپُن ون کیٛاہ چھُ یہِ ونُن دوٚپُن بہٕ نہ حظ ونہا آب مگر وۄنۍ چھُم ونُن دوٚپُن کیٛاہ دوٚپُن أسۍ حظ چھِ جنگلہٕ وسان دۄنوٲے یہِ تہِ آسان تھوٚکمُت بہٕ تہِ یہِ چھُ مےٚ تہِ کھٮ۪ناوان پانہٕ تُہۍ چھِو مغرب نٮ۪ماز پران امہِ پتہٕ چھُ کھٮ۪ناوان امہِ پتہٕ چھُ پانس کھٮ۪وان مگر حضرت أمِس منٛز آز اکھ ٲو دپان کیٛاہ ٲو دوٚپُن یُتھُے یہِ نٮ۪ماز چھُ پران شام نٮ۪ماز پتہٕ چھُ کھٮ۪وان چٮ۪وان ادٕ پتہٕ دوٚپُن پتہٕ حظ تراوان یہِ پتھ کُن آرام دُکاندار بایی یہِ چھُے ژےٚ تہِ عادت یہِ چھُ باغہٕ وٲلِس تہِ عادت یہِ چھُ تجارت بیجس تہِ عادت امہِ پتہٕ حظ پتھ کُن تراوان آرام ییٚلہِ حظ حضرت تراوان آرام سیٚودُے ونہٕ بہٕ ییٚلہِ حظ پتھ کُن تراوان حضرت آرام دپان پتہٕ کیٛاہ کران دوٚپُن أمِس حظ نِندٕر پیٚوان أمِس حظ کھۄفتن گژھان مٔشتٕے پرُن بہٕ تہِ حظ چھُس آسان تھوٚکمُت یا رسول اللہ مےٚ تہِ حظ چھِ آسان تھکاوٹ نِندرٕچ ضروٗرت چھِ مےٚ تہِ مگر یہِ حظ چھُ کھۄفتن پرنٕے شۄنٛگان نٮ۪صف رٲژ تانۍ چھُس پرٛاران وتھِ ما پرِ ما کھۄفتن مگر ییٚلہِ منٛزٕ راتھ گژھان ییٚلہِ نہٕ یہِ کھۄفتنٕے پران بہٕ حظ چھُس کھوژان مےٚ ما رٹہِ پگاہ پروردگار بہٕ حظ چھُس توے دِوان ٹانگ مےٚ زبٲنۍ چھُس نہ زبان چھُس انان سۄ مےٚ زبٲنۍ چھُس نہ مےٚ ما زبانٕے بہٕ چھُس دپان تھوٚد وۄتھو مٲلکو تھوٚد وۄتھو مٲلکو گۄڈٕ پرتو کھۄفتن نٮ۪ماز کھۄفتن نٮ۪ماز یہِ گوٚو یہِ اصلاح کرنہِ درٛایہِ مگر نٮ۪ماز چھِنہٕ وُنہِ تہِ پوٗرٕ گژھان پروردگار تھٲینو تۄہہِ تہِ سلامت حامد صٲبن کوٚر عرض شام پٔرِتھ بیٚیہِ اوٚڑ گنٹہٕ کتھ چھِ یہِ مےٚ اوس عصرٕ پٮ۪ٹھ ٹایم گۄڈنیُک بہرحال ہُم آیہِ مولوی صٲب تِمو کوٚر سُہ ٹایم مقرر تہٕ تِمو دیُت سُہ ٹایم تہٕ مےٚ چھُ واتُن ڈسٹرک کۄلگوم تہٕ مےٚ باسان بہتر روزِ نہٕ کینٛہہ بیٚیہِ ساتن کرو انشاءاللہ رحمان ملاقات خۄداے تھٲینو تۄہہِ تہِ سلامت اسہِ تہِ سلامت انشاءاللہ درود سلام پرو بیٚیہِ وٕچھو سونچو انشاءاللہ نماز پٔرِتھ کرو انشاءاللہ یِمن درود سلام دعا کرو خۄداے کرِ آباد انشاءاللہ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد صف کٔرِو صف